festa africana é algo diferente, sobre todo por la comida. É unha comida moi especial, moi interesante. Ademais, é unha festa que nos anima a colaborar con xente que o necesita e que sabe realmente que vai a chegar a eles. Ademais, eu creo que é a obligación de quen temos maiores privilexios colaborar con e axudar a quen non nos ten a que os consiga. Eu repito porque gustame a comida, eso, para empezar, e máis porque é bonito de colaborar e conocer outra cultura, basicamente. Creo que moitas veces convivimos con persoas de distintos lugares que non coñecemos as súas costumbres e temos a gran sorte nesta festa africana de realmente coñecer como é a súa realidade. Eu penso que é unha festa moi divertida e creo que é divertida para todo o mundo, para novos, para vellos, varía moito todos os anos en temas de comida, en temas de música, é moi agradable. Pois o ben que se pasa, conocer a súa cultura gastronómica, poderse probar roupa, poderse ver coa súa vestimenta, que é moi peculiar, a súa música, a súa forma de facer festa, que non lle fai falta máis que... Fomos unha pandilla delas que collemos moitas amistades e que, bueno, que estou contenta de seguir indo mentres poda, penso que é unha cousa bonita. Pasan as horas, non te das conta porque estás totalmente involucrada, eles involucranche no seu, e estás continuamente aprendendo tamén detalles, anécdotas, probando. A verdad que é moi entretenida, moi entretenida. Despois, cos bailes... Diferente ao que estamos acostumbrados aquí tamén. E sobre todo pos nenos, porque conocen outra cultura sin ter que viaxar, neste caso viaxan os africanos aquí, entonces pois sí, é moi interesante, diría eu tamén. Sí. Pois a nivel de desfiles, a nivel de música tradicional de alá, de un mercadillo que se fai, de roupa tradicional de alá, e agasallos. Abanicos, roupa, cuadros, llaveros, algunha especie, tamén compramos joyas. Cada ano vamos probando súa cousa. Participar en cousas con todos, entonces eso tamén che dá vida, vives e estás contenta. Que é moi importante, xa non é solamente o mero hecho de comer, senón de colaborar, estar ca xente, conocer a xente distinta, ver distintas culturas. Porque o ano pasado participamos nun desfile con telas que viñan da Costa do Marfil, con uns diseños, claro, evidentemente africanos, e pasámoslo ben. Xa escollendo o día anterior a vestimenta, e, bueno, é unha experiencia super bonita, e pasámoslo todo o mundo pipa. Xente maior, xente nova, nenos de 5 para arriba, pasámoslo pipa todos. E que vos vou a dicir? Que viñades todos á festa africana. A esta festa africana, estamos xa na edición número 16. Este ano aquí tamén no recinto feiral de Apicota, en Mazaricos. Este ano van nos acompañar para a parte musical un grupo vindo de Costa de Marfil. Este grupo presento vos unha parte del, é a Idisa, que é a vocalista do grupo, e dous que teñen o mesmo nome, Filemón. Filemón, mon jumeau, o meu xemelgo, cumplimos anos o mesmo día, e outro Filemón, que este ano creo que é a primeira vez que nos acompaña aquí en España como grupo. Pois eles van nos decir agora un momentiño que instrumentos tocan, vale? A Idisa, además de vocalista, tu joues quoi? Je joue du hochet, je joue des bois, et puis je joue du... Tu peux nous montrer un tout petit peu? Oui, avec ça, on a cette sonorité-là. Génial. Et les autres? Alors, le deuxième, on peut... Pour accompagner. On marque le rythme. Très bien. Et on peut... Les calebasses. Avec ça. Ça. Très bien. Fantastique. Aïdissa. Après, elle va chanter quelque chose pour nous. Oui, bien sûr. Après, Philémon, tu vas jouer quoi? Moi, je peux jouer ça, je peux jouer un peu aussi, un peu... Les djembés, oui, un peu... djembés et les tutumba. Ouais. Oui, ça fait comme ça? Oui. Oui, fantastique. Dum dum. Oui. Bon, como estamos en festa, quixera preguntar, tamén voulles preguntar como organizan eles un poquinho as festas nas aldeas donde eles residen
de que sea así un pouquiño breve, pero para poder coñecer un pouquiño tamén as súas tradicións. Comment est-ce que vous organisez un peu les fêtes dans votre village? Moi, étant toute petite, quand on a commencé à organiser les fêtes au village, on participait avec des jeux tout simples, hein, avec les calebasses, comme ce que je viens de montrer tout à l'heure. Chez nous, on l'appelle le seke. Seke. Voilà, c'est comme ça s'appelle. Et puis ça, on appelle ça les codés. Codés. Voilà. Et donc, avec ça, on tape, on joue avec la calebasse, et puis on se mettait à taper les mains et danser. Voilà, parce que nous on danse avec les hanches et tout. Il faut que les hanches bougent, pour qu'on sente la noblesse, la beauté de la femme africaine. Bueno, estamos contando que ali, bueno, sobre todo, marcan o ritmo con percusión, despois a danza, sobre todo, moito movimento de cadeiras para expresar e mostrar ben a beleza dos corpos, sobre todo o corpo da muller, é o que nos está contando a Idisa. Filemón, par rapport, par exemple, à la nourriture, comment est-ce que vous organisez? La nourriture de la fête, comment est-ce que vous faites? Estou preguntando como organizan eles esa parte máis de comida que evidentemente todas as festas teñen que ter. Nous, chez nous, il y a une fête dédiée à la nourriture, la fête du riz, le riz qu'on mange. Vale. Il y a une fête. Está contando Filemón que sobre todo na súa zona a festa está dedicada ao arroz, que se prepara de múltiples maneiras. Il faut préciser le riz local. Le riz local, le riz cultivé. O arroz producido au terroir. Donc, chaque maison, chaque famille envoie du riz qu'il a cultivé, prépare et au village, dans la place du village, on se réunit, on mange, on fait des danses, on chante. Vale. Contanos que ali cada familia aporta arroz preparado cada un da súa maneira e xuntanse na plaza común que teñen e ali levan todo para compartir e vaise combinando todo, música, danza e o xantar. Pois genial, fantastique. Bon, je crois qu'il y a des personnes qui veulent vous faire vous poser des questions aussi. De questions. Sí. Hoxe acompáñanos tamén un grupo das amas de casa que van nos acompañar ahora antes de comer con un pouco de música coas panderetas, pero tamén teñen curiosidade de saber algunha cousa desta xentiña que nos acompaña de Costa de Marfil e van facer algunha pregunta. Hola, boas. Pois a nos gustaríanos saber que diferencias teñen ou que é o que máis notan entre a súa cultura e a nosa. Bon, vous posez la question, c'est quelles sont les différences les plus grosses que vous notez entre votre tradition et ce que vous pouvez voir ici quand vous venez? Je dirais que c'est pratiquement la même chose, hein, parce que chez nous, à Sassandra, je suis du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Là-bas, on mange de la viande comme aussi, la viande de porc par exemple. Et moi, j'ai vu qu'ici en Espagne, on mange aussi de la viande de porc. Donc du coup, je me retrouve dans cet univers-là. Il n'y a pas beaucoup de changements. Et on est beaucoup attaché à notre culture, comme je le constate aussi ici, ici en Espagne. Les gens aiment vraiment leur culture et c'est ce que je retrouve. Voilà. Ela está nos dicindo que non notan moitísima diferencia porque para eles tamén, sobre todo na súa zona, o de comer a carne de porco ou da participación do que é festa con comida, como a nós, e depois ela nota que nós temos tamén moito aprecio polas nosas tradicións igual que teñen eles, e iso fai que ela se sinta moi cómoda cando está aquí entre nós. Alguna outra cuestión? Eu quería preguntar como era o sistema político, como se organizan, se hai como aquí concellos, provincias. Sí. Filemón, vous demande plutôt comment est-ce que les pays s'organisent politiquement. Si vous savez comment est divisé, si les communes, les zones, comment ça s'appelle, un peu comment s'organise la politique du pays. Bon, nous, chez nous, on est dans une politique démocratique. Il n'entend pas. Chez nous, c'est la démocratie. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Oui. Voilà. Non, elle dit plutôt la division du pays oui. Au moment de s'organiser. Oui, le pays est divisé en régions.
c'est un peu comme ici en Espagne, en région, et les régions sont divisées en communes. En communes, chez nous par exemple, la région de la Lagune, au sud, il y a Abidjan. Dans Abidjan, il y a Cocody, il y a Abobo, il y a Yopougon, c'est comme ça que c'est divisé. Vale. Está-nos dicindo que a división é un pouco como a nosa, é unha democracia presidencial, non é monarquía, é presidencial, e despois o país está dividido en rexións, un pouco como nos aquí as comunidades autónomas, na que non teñen tanta capacidade de goberno, e despois cada rexión está dividida en concellos, como a nós. El, por exemplo, fala na zona del, que é a rexión das Lagunas, que é en torno a Avillán, e incluso na capital hai varias, está dividido en varios concellos. On a aussi des conseils régionaux. Voilà, on a aussi les maires dans les villes. On a des députés, ceux qui votent pour les lois. Voilà, donc tout cela est réparti et chacun, je crois, à son niveau, joue son rôle. Un pouco como a nós, o concello ten o seu equipo, e despois están os parlamentos, bueno, non son autonómicos exactamente, pero bueno, os diputados, e logo está tamén xa, digamos, a parte do que é o goberno xeral do país. Cada uno, pois eso, no seu nivel de competencias que teñen. Sans oublier les villages. A ver, eu teño dúas preguntas. Unha sería... Espera, un momento. Je crois qu'il y a une question importante pour nous, c'est un peu différent, c'est le gouvernement traditionnel que vous savez. Je crois que pour elle va être un peu curieux et intéressant. Acabolle de preguntar que eles, además do que é o goberno político oficial, hai un goberno tradicional que funciona entre as tribus e as etnias. Entón vai nos contar un pouquichiño como funciona. Alors, à Abidjan, par exemple, à Bassam, je prendrais Bassam pour les Bassam, antigua capital. Ils ont des chefs. Il y a un chef. Hay un jefe. C'est vrai qu'il y a le maire, mais il y a un chef de façon traditionnelle. Voilà. Chez nous, à Sassandra, moi je suis dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Là-bas, on parle de chefferie. Voilà. Una chefatura. Voilà. Il y a des chefs, il y a des notables. C'est tout un cérémonial comme le gouvernement en Côte d'Ivoire. Il y a le ministre de temps, il y a le ministre de l'énergie, il y a le ministre... C'est comme ça, dans nos villages, il y a des chefs et il y a des délégués qui sont là. Avant d'atteindre le chef, il faut passer d'abord par son adjoint avant que la commission n'arrive au chef. Bueno, di que hai un xefe de grupo que ten o seu grupo de notables, que sería como a xefatura, seu pequeno parlamento, que cada un ten unha función tamén, e cando alguén quere presentar algunha cuestión, ten que, antes de chegar ao xefe, ten que pasar pola persona responsable dese departamento, e despois desde aí é cando vai ao consello, vai ao xefe, que fai un pouco, é un sistema arbitral tradicional, pero que moitas veces soluciona problemas en que chegue a esa parte máis oficial do país. Bueno, parece moi interesante destacar isto porque para nós sí que é algo diferente. Quería preguntar, o pueblo tamén se asocia como nós aquí que temos unha asociación de veciños ou de amas de casa que traballamos conjuntamente? Vale. Elle vous demande si dans les villages, si vous vous organisez comme association pour des différentes questions de culture ou de sport, comme elles font ici. Mais avant ça, il faut noter aussi que dans d'autres régions, il y a des rois. D'autres régions, il y a des rois. Chez d'autres, ce sont des chefs du village. D'autres, ce sont des rois. Sí. Donc, vale. Está dicindo Filemón que nese funcionamento tradicional hai zonas que teñen rei, por exemplo, a zona onde de Sireus, allí teñen un rei que fai de xefe e logo ten o seu equipo. En outras zonas non hai rei, pero teñen un funcionamento similar con ese xefe. Vale. E ese xefe é elexido ou é de xeración en xeración? El demande si le chef ou le roi, dans l'autre cas, si c'est pour toujours ou si c'est élu de temps en temps. Non, c'est une succession. C'est comme on prend une famille de royauté. Quand le père décède, c'est-à-dire le roi décède, on doit mettre son fils qui est un successeur. C'est-à-dire, eux, ils font le matriarcat.
Chez nous, à l'ouest, on fait le patriarcat. Voilà. Donc, chez les chefs, chez les Akans, voilà, chez les Akans, matriarcat, ça veut dire le fils de la sœur. Et patriarcat, c'est le fils du frère. Voilà, donc en royauté... Attends un segundo. No, di que dependendo, o sea, hai unha sucesión, unha familia real, pero é distinto da nosa. Na parte máis oriental do país, quen hereda o trono é o fillo da muller, sea por parte matriarcal, e na zona dela no oeste é patriarcal, entón é o irmán do rei é o que sucede. Varía un pouquinho, nós aquí non o temos. C'est ça, exactement. Tu peux continuer. Alors, donc, quand le chef, c'est-à-dire le roi, meurt, on met son fils. On sait que c'est le fils à sa sœur, c'est-à-dire le neveu. Voilà, c'est lui qui prend la place parce que... Et au sobrinho o que hereda, no caso deles. Voilà. Et du côté où c'est patriarcal, là, c'est le neveu du côté du père. O sobrinho por parte do pai, na zona dela. Bueno, varía un pouquiño. Vale. En canto ás asociacións colaboran, como nos colaboramos aquí, o que preguntaba antes a miña compañeira, vos cando chegades aquí e vedes pois esta xuntanza, que sentides? Cal é a vosa sensación? Vos sentides inferiores? Vos sentides compasidos ou vos sentides afortunados? Bon, il y a deux questions. Il y a une question antérieure, c'était si chez vous il y a des associations. S'il y a des associations culturelles. Des associations. Oui, okay. C'est un peu comme chez nous, des groupes de personnes qui s'associent pour faire des activités. Oui. C'est plus chez nous, ce qu'on appelle chez les cultivateurs. Les cultivateurs s'associent, les femmes s'associent, les hommes s'associent. Il y a plein d'associations. Mais c'est pour question de travail ou aussi pour d'autres? Oui, pour des questions de travail et des questions de solidarité, des questions sociales. Sí. D'entraide. Et d'entraide, en fait. Di que sí, que hay bastante asociacionismo, tanto asociación para cuestiones de tipo laboral como para cuestiones de tipo social, no sentido amplio da expresión. Aussi pour des questions politiques. Incluso por cuestiones políticas. Et pour des questions musicales aussi. Et musicales, parce que nous, les artistes, on a une association qui défend nos causes. Voilà, quand on a des problèmes et tout, on a cette association-là avec qui on prend des mesures et puis on soumet à notre ministère de tutelle. Voilà, donc on a aussi des associations comme ça. Mais ça c'est plus... il parle du village en fait. Oui, mais je parle c'est vrai qu'au village, on a des coopératives parce qu'il y a des femmes qui cultivent la terre. Donc elles se mettent ensemble pour faire un champ et puis vendre la récolte après. Voilà. Sí, bueno, que funcionan moito, sobre todo nas aldeas, a nivel de asociacionismo cooperativista, para traballar xuntos, por exemplo, un terreo e vender en común tamén o produto da terra. Ademais despois de todo o outro asociacionismo que falaba antes. E a súa sensación cando veñen aquí? Elle vous pose la question de comment est-ce que vous ressentez quand vous venez ici, quand vous voyez les associations ici, ou la collaboration pour la fête africaine, bon, des questions similaires quand vous venez ici. Exactement. Nous, ici, moi, je constate que vous êtes plus organisés que nous, parce qu'on sent l'entente, on sent que l'union, la cohésion plus. Et c'est ce que nous aussi, on est en train d'essayer de faire aussi chez nous pour qu'on soit plus ensemble, parce qu'on dit « egeire », soyons ensemble. Donc nous, ça nous parle tout de suite et on sait que la Côte d'Ivoire aussi est solidaire, surtout dans nos villages, on sait que les gens se connaissent un peu, ils se fréquentent. Mais on aimerait vraiment tricher sur votre exemple. Ela está contando varias cosas, pero bueno, importante que o que votan, o que admiran de aquí é a capacidade de organización, que é moito máis forte do que eles ven alá, e a unión a hora de facer as cousas. Está mellor organizado e máis unido para leválo adiante. Eles están intentando que eso funcione a todos os niveles, pero bueno, que é un pouquiño máis lento, que se compensa un pouquiño, porque como aquí, tamén sobre todo nas aldeas, todo o mundo se coñece, todo o mundo se axuda na medida en que poidan necesitalo.
pero que les admiran bastante esa unión, esa cooperación que ven cando veñen aquí a nosa casa. Vale, pois agora tamén queríamos saber Sí. Queríamos saber que, bueno, na nosa cultura foi evolucionando moito ao papel da muller, non, na sociedade. Agora, pois, somos máis fortes, podemos tomar decisións e todas esas cousas, e queremos saber cal é o papel da muller, pois, na súa cultura. En cuestión complicada. Elle pose une question très intéressante. Ah ouais? Dit le rôle de la femme chez vous. Et qu'elle voit, elle ressent évidemment les rôles forts qu'elles sont ici, chez nous. Elle vous demande si chez vous c'est similaire. Oui, bien sûr. Chez nous, au village, nos mamans, ce sont elles qui tiennent les foyers. Ce sont elles qui dirigent tout, de la nourriture jusqu'à élever les enfants, jusqu'à leur donner des valeurs, jusqu'à leur inculquer. Moi, ma maman, elle me disait avant, une femme doit toujours sourire. Voilà, parce que un papa ne prendrait pas le temps de dire ça à un enfant, mais c'est la maman, c'est elle qui nous dit, ma fille, il faut que tu souris, ma fille, il faut que tu dises bonjour, ma fille, il faut que tu prépares. Voilà, et elles nous apprennent toutes ces valeurs-là. Donc la femme a un très grand rôle à jouer voilà, au village. Bueno, teño un sistema moi galego. Ali é unha sociedade fortemente matriarcal, no sentido de que a muller a que sostén a casa, a que inculca valores, a que enseña a sorrir, a responsabilidade, decir, todo eso, como aquí, decir, as mulleres en gran medida siguen sendo, digamos, o pilar de cada familia. Pero bueno, quizás, bueno, vamos facer, deixámola para despois, imos facer un pequeno alto no camiño, imos ver un pequeno vídeo, que é un pequeno resumo da festa africana do ano pasado. Dalle xa Pablo. Bajo el baobab, la noche despierta, la luna suave y abierta vigila, los tambores hablan. Es la hora sagrada de la gran danza. Las mujeres visten de colores, llevan la alegría, la vida, los honores. Los hombres cantan con fervor y valor. El suelo vibra con su fervor. Los niños corren entre las hogueras. Sus risas puras suben al cielo. Los ancianos, sentados, cuentan la historia de reinos pasados, de memoria y gloria. Las calabazas pasan de mano en mano. El mijo, la miel, el vino temprano. Todos comparten, todos sonríen. En esta fiesta, el corazón se enchanta. Aquí estamos de novo xa, mentras víades o vídeo. Estabanlle preguntando a Idisa por o rol da muller, pero máis a nivel social, non tanto do funcionamento así caseiro, sino dentro da sociedade. Vai responder tamén a Idisa. Idisa, que é o rol de la femme, mais par rapport aux entreprises, au gouvernement, commune,
Oui, je dirais que de plus en plus, les femmes sont appelées à des postes, on va dire des postes ministériels, des postes vraiment dans le gouvernement. Aujourd'hui, on a plus de 13, si je ne me trompe, de femmes qui sont dans le gouvernement ivoirien. Donc pour dire que de plus en plus, les femmes commencent à occuper ces postes-là pour pouvoir mieux parler des causes de la femme. Pour pouvoir mieux parler des causes de la femme. Donc il y a plus en plus de femmes qui occupent ces postes-là. Empezamos. Non, continue. Ouais. Donc je dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus, les femmes sont en train de s'imposer, de par leur travail, de par leur acharnement au travail. Et aujourd'hui, de plus en plus, on constate que dans notre gouvernement ivoirien, on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui participent au développement de la Côte d'Ivoire. On a beaucoup de chefs d'entreprise. Moi-même, je suis artiste, c'est vrai, mais je suis entrepreneur aussi. Voilà, donc pour dire que les femmes ont leur place, mais on continue toujours de trabalhar, c'est pas fini, on continue toujours pour gagner de la place encore. Bon, creo que se entendeu perfectamente. Cada vez teñen máis papel tanto nas empresas como no goberno, pero continúan aínda dando a batalla para que aumente aínda máis, evidentemente. Así moi resumidamente, non con tanto detalle, pero bueno, viña a decir un pouco eso. De feito, ela di como artista, é unha muller que organiza a súa propia vida, hai empresas que levan as mulleres, hai ministras, de feito, coñecen unha, que é unha tía de Desiré, o noso presidente, que foi presidenta do Parlamento e ministra de Pequena e Mediana Empresa. É unha prova de que sí que se van dando pasos tamén para que esa presencia, ese impoñerse, decía ela, impoñerse a muller no funcionamento da sociedade a nivel xeral. Ben, agora a mamá, a tu petit mamá, eles queremos facer preguntas a vos tamén. Avant ça, j'ai voulu ajouter quelque chose. Il voulait ajouter quelque chose à ce que j'ai dit. Ce qu'il a dit. Ajouter. Il faut dire que les lois de chez nous ont beaucoup évolué. Depuis, par rapport aux femmes, ça a beaucoup évolué. Le ministre de la Culture aujourd'hui, c'est une femme. Oui. Voilà. Y que, bueno, ven insistir un pequeño, bueno, no que decía antes, de que si realmente está mellorando moito o papel da muller na sociedade e ora que hai ministras tamén no Parlamento, en concreto a ministra de Cultura. Decir, abundando un poquinho máis no que decía Idisa. Eu creo que vos queren facer alguna pregunta a vos. Vous pouvez les poser des questions à elle. Alors, moi j'ai voulu savoir par rapport à leur culture ici, est-ce qu'elle est différente de nous, notre culture en Afrique? Est-ce qu'ils pensent que notre culture côté musical est différente de l'Espagne ici? Pregunta que vedes de diferencia entre, digamos, a parte cultural nosa daqui con respecto a deles. A nivel cultural, moita, dá má sensación de que tedes outra forma de representala, moito máis sentimental, por dicilo de algún xeito, máis que o mellor aquí como organizativa, pero bueno, a nivel cultural sí, eu vexo que ten máis que hai moita diferencia. Xa tedes outra maneira de expresalo, outra maneira de comunicarvos, de sentilo. Non sei as miñas compañeiras que poden opinar. Bon, espera. Il dit que oui, qu'elle voit qu'il y a beaucoup de différences, oui. Et plutôt par rapport à la manière de s'exprimer, de la passion au moment de faire les choses. Un peu les différences, la plus grosse un peu par rapport aux manières de faire les choses, de s'exprimer, de ressentir et exprimer ce que D'accord. Sí, creemos que ao mellor sentimentalmente para nós sí que é moi importante a nosa cultura e a expresamos tamén dese xeito, pero claro, eles son máis efusivos, por así decilo. Bueno, pois para nós tamén houve uns anos que a cultura estuvo pois máis parada. Eu creo que eles teñen máis arraigado na súa sociedade todavía. Nós como que houve uns anos que era vergoñento, non? Que era como non valía pa moito, pero agora sí que estamos intentando recuperar ese sentimento que temos aquí en Jallejo. Important
parce qu'il dit que oui, nous aimons notre culture, évidemment, mais il y a quelques années, notre culture était très minorisée. Même nous avions un peu de honte de notre propre culture, mais actuellement, nous sommes tout le monde en train de récupérer toute notre tradition et il voit que vous n'avez jamais oublié ni laissé de côté votre culture et toujours très enraciné dans votre esprit, dans votre cœur. D'accord. J'ai une question. Une question, Philémon? Une question à deux parties. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont appris de la Côte d'Ivoire et est-ce qu'elles viendront voir ce qui se passe chez nous? Elle dit que vos gustaría coñecer de Costa de Marfil e se estaríades dispostos a ir. Dispostas. Solo fai falta que nos lo digan, eh? A verdade é que nos apuntamos a todo. A verdade que sería, bueno, unha experiencia super bonita, porque, bueno, vos agora, os que xa levades anos vindo aquí, pois xa sabedes un pouquiño como funcionamos, pero nós imaginámolo, pero o que vemos de vos aquí, pois tampouco é o vosso día a día. Entón, sí que, bueno, para nós sería... A xente do pueblo, para vos a xente tamén conocer, porque vos podedes transmitir, pero o transmitir non é o ver. Vernos en directo, pois tamén creo que sería unha boa opción de unha boa forma de conocernos e de intercambiar culturas. Elle vient de dire qu'ils ont beaucoup envie d'aller chez vous. Ah, mais surtout parce que c'est différent de que vous venez une fois par an, mais ce n'est pas les jour après jour de votre journée, de votre fête. Et c'est ça intéressant de vous voir ici. C'est beaucoup plus intéressant encore de vous voir dans votre... Chez nous, on dit dans votre sauce. Ah ouais. Dans notre environnement. Oui, dans votre ambiance. Ça serait bien. Évidemment. Oui. Elles sont absolument disposées à aller chez vous. Ok. Ça serait bien. Elles seront les bienvenues. En tout cas. Dic que vos seredes moi benvidas. Pues moitas gracias. Bueno, no sé si nos queredes acompañar así un poquillo de música así en directo para que nos quede, para os que nos siguen nas redes sociais. Un poquinho, así algo lixeiro. Quelque chose de musical un tout petit peu. Joao, pour moi, après ça lui va jouer. D'accord. On fait un chant comme ça.
non sei se é posible técnicamente que tamén agora as pandereteiras por aquí alrededor de nos puderan acompañar tamén cunha das súas pezas. Bravo. Pois se vos dispoñedes aquí nesta zona, por aquí, que nos digan ellos técnicos o que hai que facer. Ah, sí. Bon, montrer. Ah, ouais. Sí, por aquí, metendo, bueno, non sei. Vous pouvez rester. On peut rester. Non, vous pouvez rester, sans problème. Ah ouais. Tété. Tété, comment tu vas? Algo. Bueno, mientras se organiza aquí este grupo de pandereteras das amas de casa de Mazaricos, bueno, conto vos algún detalle da festa africana que temos cada ano. Intentamos, pues eso, musicalmente que nos acompañe un grupo de Costa de Marfil, a veces máis grande, a veces máis pequeno, pero intentamos que a súa presencia sea ano tras ano. Despois tamén intentamos que a comida, sempre facemos un pouquiño de hibridación, pero tamén intentamos que sempre polo menos un dos platos sexa un plato tamén marfileño preparado ao estilo deles, a veces pois, bueno, postre, a veces a comida, a veces máis incluso. Intentamos que esa presencia marfileña este tamén sexa moi salientable a hora de comer. Tamén solemos ter sempre un rastrillo onde sempre temos a venta artesanía, que nos contactamos con cooperativas directamente en Costa de Marfil para evitar pues, o máis posible a intermediación e así poder ofrecer produtos de primeira calidade que van a axudar de modo inmediato as persoas que o fabrican. A veces pues, temos cousas de tela, a veces tamén especias, bueno, artesanía de distinto tipo. E tamén nos solemos ter, todos os anos facemos unha rifa pola tarde na que colaboran prácticamente o 100% dos comercios de Mazaricos, aportando agasallos que despois se rifan. E, bueno, pues todo isto crea unha comunión entre nós aquí e entre nós coa xente que ven de Costa de Marfil. Incluso sempre ven unha cociñeira de alá para acompañalos e así imos creando un de costa a costa. Imos enraizando a Costa da Morte con Costa de Marfil e creando campos de comunión. Non sei se podemos xa. Sí, pois imos xa, despois deste breve resumiño do que significa para nós a festa africana ano tras ano. Van nos acompañar antes xa de xantar o grupo de pandereteras das amas de casa de Mazaricos. Dádelle.
C'est tambouret. Ah, d'accord. Ah, C'est ouais. le tambouret. Le tabouret. Sí. Regarde, Comment on fait ça? Attendez un moment. Ah ouais. Bien. C'est comme ça. Ici. Voilà. Bueno, mientras están aquí intentando tocar a pandereta, e máis as cunchas, solamente para pechar este pequeno programa que fixemos, non sei se queda demasiado longo, decir que, bueno, todo isto que facemos, ademais desta comunión, este intercambio cultural que facemos con Costa de Marfil, tamén desenvolvemos proxectos alá. Así dito moi apretado para non alargarme, axudamos a cooperativas de mulleres en distintos ámbitos de traballo, axudamos a creación e mantemento dunha maternidade, estamos tamén creando unha escola agrícola en Costa de Marfil. Entonces todo canto imos recaudando axuda para que poidamos axudar a paliar un poquinho, ou axudar máis que paliar a pobreza, axudar a que haxa unha maior riqueza tamén material en Costa de Marfil. Pois nada, moitas gracias por acompañarnos durante todo este programa. Nos agora, xa digo, finalizamos este programa, pero nos continuamos con esta 16ª edición da Festa Africana neste ano 2026. Chao e gracias por seguirnos. Bajo el baobab